วันนี้ September นี่สมนิปนิกุมสังนี่สมนิปทุมจิรตบนี่อินซาวาอินจะไปเลเวกุเลโคเวงหิมตัวระอินเปปังอาเตเบลสวัสดีรันนี่ September นี่สมปรุกา CDO อันมันโคเวงหิมตัวระอินเปปังอาเตสุเบลิน NIS Special Judge อัจฉริยโลกตีร์โคตรดารินาตาลันดานินรินเหลทัวมันมีปังอาเตสุ PR บอนสิงาเที่ยวจอยันอินเตียมนัวเบลินแห่งทูเดลกิลในจงฮิอันสวะไลโลกันนี่ประคัดนารินเฮลมันฮิอัน investigation กัลเมกะฮิอันเองเกมาเอเจนซี่ช่างเตจูอัทโลปังปนินา investigating agency เต็นเกาอันเนียเปียงอินอันอินเปริงตัวนี้ปฐุมนา witness เตอันทำเมโมวตัวเรโมอันนี้เราปลีนารินเหลเตฮิมันปูสเตทุนในตัวเตชิอาดปุยนาลมัสลวินอันสวะสันตัวนี้เรานิสมปังอาระลเปียงอินอายอนเฮนาอินรีพอร์ตตัวนี้แห่งขวาเวงหิมตัวระอินเปเตฮิอันมิงติชวนนี่ประคัดนามวยรังเดมอนันสิงจาเมสรายไข่บัมเลกายขวาปนินาอทกปั๊มกะจีดกงบะนงทงบัมเลกายขวาปฐุมนาโลกรังปั๊มไมเคิลมังงังจาตโลมูออฟคุไรอหงเกยขวาปลีนาคอนโทจัมรโมจิตเมเตสกอลบานสยันขวาปังอานาเกซัมจอนสันสิงจาเมสรุกไข่บัมเลกายขวาเตอันนีมุมไบอินจิมามีสมที่เซปเทมเบอร์นี้สมนิปนิกุมสังนี้สมนิปทุมเดอะเจ้าจามไทมส์มุมไบขบุยบิวานียนิมินตุกาอินจิมามีสมันเทียมีสมปกวาดมาลักชวจิงะโนปังคุมลิมีโปอเตลMaharashtra State อินซิมฮีชงทุมสังมิชิงเจนนับมุนอันนี้ชันชวนนาทกตัว National Disaster Response Force NDRF ชวนอินซิมการจังฮิอันโนปังคุมลิมีโปดามินอันละชัวกา NDRF ฮิอันมีสมนิปกวาอันลักชัวทุเลอันจิงมีสมปกวาจุดามินอันละชัวกามีสมเมโรอันทีที่อันสวยปัตเตลคอมพาวน์ตัดชัดนักเลงอาฮิอัน NDRF มีเตเคลนมาอินเชนุมขเวงติจวนมีสมนี่อันเลวละชวักมันโตบกเลี้ยมตัวละลักชวักที่ดำโดยนาลักงาลอันนี้คุมสมลีปฐุมาอุปาจิลานีบิลดิ้งอันที่ฮีซิงดาร์ทุมเลมินิตสมลีเวลจิมอันนี้อินเฟลตสมลีอมินมิชิงซาสมงาเวลอันเจงNDRF Director SN Pradhan chuan chan chhuah na thona hian ui sathiam rual canin squad po an mangti asoi chan chhuah na hi fire brigade le police point an thoka chian na dangthleng pal theive nan power supply po ti topri ani Manipur actress in alaka khapna thupek changlet September ni somni panhi kumsang ni somni pathum da zawjam times Manipur actress lar Soma Lai Sram chuan civil society polian kangleipak kanbalupin beauty pageant inlan wanga film renga inlan to su setia khapan tumna chunna takina changlet state chunga buaina na satak achwalaya New Delhi beauty pageant inlan wanga flima inlan khapturle puipunna huna langve to lo tura an khapna chungchanga Soma hian social media video kal tangin achanga artist le social influencer kani nangin an malak na le thil tum hin na takin kadau dalti ka soidu atul hun le tul dana zirin o chwa theina chanvo ka nei ka state le ka in pui Manipur tan thil diklo engma ti ka nei lawati hetiang anga alaka khapna thupek chwa ani chuan abar khai thole ril rushe taka Asiam thu atar langtel Notice Festival Manipur ayo tura ko kani khan ka state thop du na ril ronen chawakal kani mi sang chuang pung khom ma thil dan dik tak tharum tho na lo chwa na phena thil te dik zoka apuan chwa thena rem changa ngain kain lan mai ni ti in kumsom thum pakhat mi actor hian asoibok heti la hian alaka khapna thupek rum tak chwa chungchanga mitam takin andema film association sang point o man ti puilawa athawang hona aring hle thung film forum Manipur thu nei to de point hetiang angin rol na hi thilwan doi thak tak ani thule tul lo anti thuan soibok JJB twala pungkhom JJB in mechano pangkutlak chungchang angai twa mi engomozat an pungkhom September ni somni pani kumsang ni somni pathum thakalta a social media a mechano pangkumtling lote kutin thak na thedara kutlak tu nia pu chungchang chonimin khan Juvenile Justice Board JJB chuan ngai twa lein JJB thutkhom nei na twala hian mi engomozat an pungkhom tarlan to angin kha thil thenga khan video viral kutlak tu le athurwal puinia langtelaka action na turin malak ani to observation homa da turin thutluk na anlo siam to ani he thil thleng hi me cherwal thil ti ani wangin makti aloa
kumtling lo thil ti le atwar tu po kumtling lo ani wangin demna anasale bok meichia te tana seat hauna tur pom nai September ni somni pani kumsang ni somni pathum Indian parliament ta rorel na niam jok chuan meichia te tana parliament le state rorel na ina state mun thuma chena mun khathau sakna tur apomta meichia te tana seat hau sakna tur hi kumsang kha zakwa somkwa paruk dai to a pharto khani in political party tam takin andu lo nakara kum tam takti khotlai ani a nilai ni khandar kareng mozat soi ho na in hniala ni nuwa lok sabha a pass anita ni bil hian ro rel na insang jok rajya sabha adan siam tu te soi ho le paltlang alangai le don ani ro rel na insang jok in apas nuwa president in apom le alangai dona apom nuwa dan ani don ani atak taka manero alangai re deuk theya India chharpui nei le masak ber zo lam alangai the chharpui hi kumsom dana nei chinani a kumsang ni somni pakhata nei tur khani ama se coronavirus leng wangin nei the anilawa kumsang ni somni panga nei tumna aum mek bok soidan then khada chuan tona assembly bial te chu ramri rin thata bial ti tam tumna omnia soi ani a hetianga bial ramri siam thathi delimitation ti ani a bil pom ani nuwa thila chiang deu chau don ani bil hi pasani chuan ro rel lai BJP tan na kumin than puya che that pha theina ani be sei ani nilai ni khan prime minister Narendra Modi chuan lok sabha a bil thlop tu MP ti thena lom thua soya politics a meichia te anin rol tam sot theina tur ni in dan siam chin chia tlak tak ani thua soi bil hi MP zali somnga pali zetin thlopin pani cheinan thlop lawani lok sabha a hian dar karya don soi honi in ep tu member tam tak chuan a that tok lo na lai soinwal ma se anol puin an thlop Congress President Louis Sonia Gandhi point an party chuan dan siam tur hi an thlop ti asoya rang taka man ngal an phut ti asoi kumengzat nge kan nga angai don kumni kumli kumja tem niang ti in Gandhi hiana zota ti khotla hi meichia te lakaro rel na dik local puina ani don ani ati ep to MP tam tak chuan other backward class OBC meichia ti tan po ashana sit hausak an phut thuan soilom bok Hindu zimina chi an thlia dan caste system a hian brahmin puithiam an ti bok te hi asang ber an ni a dalit tunma a khoithiang lo le adivasi tribal anom bok hengkara hian namniam jok shet le sang jok shet anom nual boka heng ho hi ram mi puizinga 52% chuang ma ni in other backward class OBC tia soi an ni a chharpuya ero dalit le adivasi tia tel annichin OBC antingai lo bila hian sit mun thuma thena mun khathau ni in hehi dalit le tribal ta na hausak ani a tuna chuan meichia ti tan hau ani don ta sit hau chunga hian a shana OBC ta na hau aum to lo thung nilai ni parliament in khoma Gandhi chuan ke census nei ngei turin sarkar ti a hei OBC chharpui ti nani hei ba ka hian meichia ti tana ham thatna tur dan dangrua man turin atibok ep to MP chen khachuan he bil hi rorel lai party mai phi na mai me ani thon soya bil thop lo tu MP pani zinga pakhat Asad Udin OYC chuan he bil hi nam thati zinga meichia ti choisa na tur mai mai ni in asoye MP Lok Sabha in MP te tongtra in khoma kai shwai New Delhi September ni somni pani kumsang ni somni pathum New Delhi YMCA munpuya voin September ni somni pani Jingkhan MP Lok Sabha Pusila Rosangan MP haute tongtra in khom breakfast prayer meeting akai shwaya India ram abikin Manipur ta na tongtra in khom na hian pathian chi baile fakhauna Bible chale tongtrai hona hunte manani Delhi Bible Institute Director Reverend Isaac Shaw an thucha to ya soibok tongtrai in khom chu kai shwai pa in Pusila Rosanga chuan India in kongdanga na sataka ma son line Manipura ero chuan har satna le torna la thleng mek zelani ati a Buaina ti re konga MP te thusoile malak na te po sarkar thunei to ten anbing khontok lawa India ramaring to te nek chep na le Manipura buaina ti re nan na sataka tongtrai zelanga ni atibok South Goa MP Changlai Goa Chief Minister le Assembly Speaker lawni to Pu Francisco Saradin ha po in Manipur buaina angai poimo zia soin he buaina hian India ram hundang te po min ngonga Buaina tuarte chomdol na tur thonlu tumin ma kan lamek ani atibok Outer Manipur MP Dr. Lorho F Fosi chuan anram buaina chokchuak tu te tukdai ani theinana tongtrai na mangin Meghalaya MP P Agatha Sangma in Bible charna hun amang bok Manipur actor kumthum chung lem chan khap
Manipur actor Soma Laisram chu Karliam ta Adelia beauty pageant buat saya in lanwangin Imphal Bay civil body Kangleipak Kanbalup KKL chuan kumthum chunglem chanle public event ta inlan an khap Soma Laisram hi unstay da buaina le harsanna ala thlen chunjom ring wangin Delia program nei tura hianin lan lo turangin ani a Mase Talkotara Stadium Notice Student Festival program buat saya hian Sostopara tangin he hun hi unstay da buaina thleng mek soi chwale boruak thale muano ma thlen the na ta na pui turangin narim changa aron mangthung ani professional actor le social influencer kani angin he hun hi Manipur chungchang soi chwale midang tin he nangin na siam na tur platform tan ka thangani ti ina soye film forum Manipur FFM chuan somai chungchanga KKL thilti dana anlung oilo thu soin atulanga malak antumbe thule soma tanan din zel tur thu an soi ani Manipur Sarkarin sipai tha chungchang chuitur panel din Manipur Sarkar chuan Imphala Indian Army Sepoi Serto thangthang kom tha ani chungchang chuiturin high level one man inquiry commission adin Chief Minister N Biren Singhan sipai tha tak chungte hena twal thatu te chunga action na takalak atiam nuwa Sarkar chuan panel hi adinani Governor Anusuya Uiki chuan hemi chungchanga hian thu chwa siamin Serto thangthang kom tha ani dan chui chiang turin Inspector General of Police Zone 1 Manipura IPS Themthing ngasangba churwat ani ti asoya order ti chwatanga thakhat chungin report thelu turati ani bok Sipoi Sarto thangthang kom kumsomli pakhat mi hi Karliam ta inrin ni khan tarung Imphal West a chen ne ina tangin miswal tu ti shad loten ral thuam ne na wawin an shwai chwaka atuk pathiani zinga arwang hi anina tanga kilometer som pali vel hla mu ani a ataksa a silaya ka na nu ma mu ani bok kom hi medical leave ani sompanga cholmanga honi in thotan ni khan le makhong military garrisona in report le turani hetwal thana thlengwang hian tribal namte anlung oilo hle a lung oilo nalan tirin norpo anlo hwai hotto ani Thingsul Khlia Higher Secondary SU anlom Thingsul Khlia Higher Secondary School SU chuan thu chwa siamin Chief Minister Zoram Thanga chunga anlom thuan tar langa Beiseina sang taknen Council of Minister an thut khom hun kan thlir ta anti Thingsul Khlia Higher Secondary School SU chuan ni somni thlakwa kumsang ni somni pathum ni lainia an school etho granted 8 ani theina na an malakna Thingsul Khlia Aizol Kea an kalna a thlop tu te chunga lom thu soin Thingsul Khlia Student Union ten kongeng kema min kai shwaya Joint Action Committee for School Upgradation 10 kanlong March thlopa an malakna khochunga office zirna inle sumdona mun zongjong dar kwa tanga dar khatchung kharani te auto rickshaw and taxi owner association 10 JAC te huntiam chunga an service lole zirlai te min phur ho tura anin pek na thlengin ro pui kan ti a MIGLA HSSA member 10 anrim chananga puisa min tho pui wangin kan lome anti Chief Minister Zoram Thanga chunga lom thu soin Thingsul Khlia Higher Secondary School SU chuan Keini Thingklang School zirlai no pangtengin na thlom tak ngai puimua hunrim chang min siam sakwangle anhe na kan thu thlen te uluk taka min ngai thlak sakba ka etho granted 8 kan ngen na po Council of Minister ma a theitop min chwa pui tumwangin kan lom ti in Beiseina sang taknen Council of Minister an thut khom hun an thir thuan tar lang Thingsul Khlia SU lom thu soina dangte tui khurlua ei turbua sei saktu le tui thiang him petu tui khurlu branch IMA tlang dung nu le pa tam takten an mamo tur dam doi tui le ei le in turba ka puisa fai thlenga an pek wangin bung bangla a anil tram lawa ei tur lo petu ZPM thalai te chunga Zema Bok Local Council ten tongtrai na muala an lo ngai ven wangin MSU headquarters ten tongtrai na muala min lo muaka an kai hruai na a kan loma Thingsul Khlia welfare aizol ten an lo mi khwal na le kongsang sanga min buai pui wangin kan loma khochung nu le pa mai ba ka tlang nuam selling le se songa tangtia phur hotor an chuan sen lo tho tu te chunga selling VC le electric department Thingsul Khlia subdivision 10 leimin wanga an tan na hmuna ngai to a ei turan pek wang ten lom thu an soibok ani tuikwa south wai main maladon Tuikwa South Branch IMA chuan vo in ni somni pani thlakwa kumsang ni somni pathum hian shiatir na ti chuakin
Ruihlo do le veng humhim na be puyan thlak don thuan tarlang an veng huam chung Zodin Square le tennis court in kara ruihlo a hluar talutuk ti tarlangin tuikwa South Branch uaime chuan kan veng chunga zan khata in pathum te rok anita hiala kan man chunte chu veng pon mi an ni deuh zel an ti tuikwa South Branch uaime executive committee chuan ni somni panga thlakwa kumsang ni somni pathuma tangin Zodin Square le tennis court area a ruihlo do le veng humhim na be puyan thak don ti tar langin zu le ruihlo laka film lo tele azwar tu te inthiar film turin an ngen zu le ruihlo laka film lo tele zwar omkhom thin man an ni chuan an chunga engpo thleng se mo an phur lo tur thu tuikwa South Branch wai me chuan an tar lang report in tarlan danin India Christian ti du da na a hluar hle Christian Outlook September ni somni pani kumsang ni somni pathum United Christian Forum UFC na tarlan danin kumin chungin January tanga chiarin India ram chunga state somni pathuma Christian te ti du da na thleng report hi zanga somni panga aum to a hemi na tarlan chu ni kuma report zanga panga tangin hetiang thil thleng hi apun na anasahle ti asiat thei ani UCF in September ni saria tarlan danin ti duda na ina tonsa naiber hi July thani in report somriat alutani India rama hian mun som pathum Christian te ta na himlo auma Chhattisgarh ta Bastar le Konda gauna te chuan heng ti duda na te hi somnga pakhat le sompali lai Christian te chunga athlinga anti conversion law ina abitum ber chu Christian te hi anni Christian zanga somni don chu anti conversion law manghian tanina khung anni to ni in UCF hian atar lang ani Chhattisgarh ta le Jharkhand ti chuan Christian te chu an tuilak na sangsanga kalve phalsak anni lawa anma ni lawa bule thlai an tharte po an seng an phalsak lawani heiba ka hian Christian te chunga rol rala chet na hi New Delhi ya po thlengin mi pali an tung trai line extremist ho an che ani khati zong kha tun tumata na kan han ti swat heite chu ni e